Busi, kau berani Kanada kahinan, kenal kau? Kenapa ya lungo? Ina remedi ngodun ina tebal lagi ule lunsi. Atas sih hangga kerja wow hai busi, yang raya mengapa ke kacau agam kerja kafe gede. Alah ya busi palih. Kaban berusaha keri hagam hai. Eh? Kecil foto jadah, baik kamu ngaku-ngaku undang. Jadah kau foto. Kau pegang na jadah Ruhul Fatah Limum. Kau pegang, pak jadah, cukup foto no. Aku biar apa? Kau le saya pungo dengan apa? Ke aku pungo mendung bina ulama tuhu, bina ketua celek bui tegut. Tersut tilu mendung. Maka habaraya dengan habaraya aku hawanya nalu tegai kerupi. Maka kah rai tro ke dengan peng kerupi. Urung muilme anak pegah drog muilme. Urung muilme menafek le nan kruh hinan. Purti pekong burung tujuh dum. Kruh hilme ke pegah. Purti pelara burung tujuh dum ke pegah kruh hilme ke no balun. Ha? Pu tugah aku ti bro kagam. Ke pegah kruh hilme. Urung muilme. Anak pernah drog maku drog muilme. Ulama menancit anak pernah gemaku drog ulama. Urung muilme anak depu drog bawa muilme. Tapi manusia munafeknya jino kerja mengaku doi milme kerja mengaku doi ulama. Ya subhanallah. Baik munafik je ke umat Islam. Umat Islam hana giyu banggakan diri dan hanggebi ria umat Islam na gedepu. Nya keduk lam dayah ke pegah hayah ke kedua. Tapi hukum hana kedepak pedu. Alah ya gampang. Busi, kau pegang dalam hadis. Al-takabbul alal ma takabbir sadakah Busi. Sombong ya hurung sombong sedekah. Jadi lun pu sombong dro ati dro ku lun tengah lun mu sedekah Busi. Jadi wajar le apa sombong dro di ati dro ku. Tengah lun sedekah yo tengah lun mamai. Yang dro ku. Cik tua tak pengentul lah bang. Baik kaya ti hadis lam hadis mandum betul tapi utak perute lam nafek dum hana ditimang lam hadis. Baik kaya ti hadis mandum riwayat Rasulullahnya mandum betul. Ya, tapi hana katanggapi pu bermakna lam hadisnya yang melaksanakan hana kelaksanakan yang lagi lam hadis. Baik kaya ceramah kena kaya ti hadis kena baklun nak kabut kitab kuning kitab hijau kitab ti kurung jigat. Ha hana pu kaya ceramah kena baklun. Kutri yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu dan yang toh perti Islam munafik. Lundui hana payah purno. Ilun wali ku ulama. Jadi kon label kata ayat ti label hadis kena baklun. Bah. Tidak aku je makabut lanjut. Pukul makabut lanjut ke makabut Quran lanjut. Minta Quran hadis kau baca Quran lanjut ke. Kecil baca Quran dia kau ni dengar. Kayu tobat lun kayu tobat iya kementong baik toto bak burung tujuh kayu tobat ulama suhu ile baik toto bak burung tujuh. Nah, lun hana payah kayu tobat karena lun hana bersangkutan dengan hukum demokrasi. Yang lun lawan you perti yah kah kong pekong hukum demokrasi, perti gure kah yang dong bak pintu berhala laknatillah yang kenyan yang boleh lun lawan. Yang lun hana mesti kayu tobat ile but kesyirikan yang kau pubut le gure awak kah le. Yang baru lun bertobat. Karena lun kalau pernah lun persyirik, lun pu wajib yang kesyirikan, kalau pernah lun pegah yang kebatilan, yang hak, anak tahun pernah lun pegah. Yang tapi gurai wakahnya perti burung tujuh hibli, payah takun kafe mi jakrong dum, jadai pekong burung tujuh dum, hukum berhala jadai pekong. Bahkan dipuwajib dalam pilpres, maka yahkah dan anak murid lain mungkin diikut gurai munafik dum. Ya, perti Yahudi menterban dum. Ha?